Ibihe byiza nshuti bakunzi ba People TV Rwanda, nizere ko meze neza muri mu bice bigiye bitandukanye. Jewe nitwa Makire w'impuhwe, ninjye mugiye kubana muri aya makuru. Ibuka gukora subscribe, ibuka gukora share, like and comment. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika isaa 1:35, aho Cardinal Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Cardinal Kevin Farrell yatangiye itangazo rivuga ku rupfu rwe ati: "Nshuti bavandimwe, n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis." Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya. Yavuze ko mu buzima bwe yaranzwe n'urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yabyigishaga aho ari hose. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku wa 14 Gashyantare, Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho, abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo gatolika bo ku isi, cyane cyane ababa mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku wa 6 Werurwe, ubwo hajyaga hanze amajwi yashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati "Turi kumwe." Ku cyumweru, amasaha make mbere y'urupfu rwe, yasuje abakirisitu mu misa ya Pasika, nyuma y'umunsi umwe ahuye na Visi Perezida wa Amerika J.D. Vance. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakirisitu bari bateraniye hafi aho. Yari ari ku ngazi y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabaye wakomoka mu muryango w'abajesuite. Apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda
nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu 2017 yahuye na Perezida Paul Kagame ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagaca ukubiri n'inshingano zabo z'iyogezabutumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Anagaragaza kandi ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi, yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato yo kubonana na Papa Francis, Perezida Paul Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Yagize ati umunsi mwiza wo guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya, kubasha gusabira imbabazi bibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Papa Francis yavutse ku wa 17 Ukuboza 1936, avukira mu murwa mukuru wa Argentine ku babyeyi b'abimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni George Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe 4. Yize amashuri mu iseminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe ubusaseredoti ku wa 13 Ukuboza mu 1969, agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa Arkiyepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine na mbere y'uko Papa Paul Yohana wa kabiri amugira umukaridinari mu 2001. Mu gihe cye cy'ubukaridinari yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Biteganyijwe ko Papa mushya azaboneka mu minsi 20 nyuma y'urupfu rwa Papa Francis. Byitezwe ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo undi azaba yatowe. N'itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke, maze abakaridinari bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinari bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu 1858. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo Papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa itumanaho ry'inyuma biba bihari. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranywa abakaridinari 9 bo kuyobora amatora, 3 baba abagenzuzi b'itora, 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba koko byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya wari uko umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora, hatorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka, amatora ya Papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe abakaridinari 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora, impapuro z'amajwi zitwikirwa muri Sistine
iyo hazamutse umwotsi w'umukara biba bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi aba abaye papa mushya. Umuyobozi w'abakaridinale amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego, nta kindi twakongeraho uretse kwifuriza iruhuko ridashira Papa Francis. Nshuti bakunzi ba People TV Rwanda, reka mbashimire mwe mwese twabanye muri aka kanya. Ibihe byiza cyane. Njyewe nari Makire Uwimpuhwe.